Rahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah'ın atımenen başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur, Peygamberimize salam salavatlar aytıp, hurmatlı hacatalar, apalar, Kudayma şükür jaratkan Allah Ta'ala kabul kılıp, mümkünçülük verip, keremetli Mekke şahrında Peygamberimiz törölgön, keremetli Kur'an tüşkön, Peygamberimiz çoğoygon, uşul jerde üylengön, uşul jerde balalı bolgon, Peygamberga Kur'an tüşkön, Kur'an tarqatkan, din tarqatkan, bütünde Müslümandardın kıblası bolgon, keremetli Mekke'de Haram meçitinde, Ka'batullah'da 5 vakt namaz okup, ibadat kılıp, mına uşu 10 günden beri sizler menen жүрөбүz. Ушундай bir çoğ mümkünçülüktörдү bergen Kuday Taalaga köp-köp mактоолор aytalı. Albatta keremetli Kur'an'daki Allah Taala'nın La tus'alunna yawma idin anin na'im. Erten kıyamatta men bergen jakşılıklardan, men bergen nematlardan suralasыңар дейт. Fazakkir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Eskertkin eskertүү imandılarga payda berет дейт. Бул жерлерге жараткан Allah Taala бардыгы адамдарга насип кыла бербейт. Кече адамдын аксакалдары менен bir жерге конокко бардык эле, ошол жерде араб устаздар дагы айтты. Senden күчтүүлөр бар эле, senden акчалуулар бар эле, бирок Allah Taala каалаган жок. Анткени сиз дагы үйүңүзгө конок чакырганда душманыңызды, өзүңүзгө жакпаган адамды чакырбайсыз. Өзүңүз менен мамилеси жакшы болгон, сыйлуу болгон, урматтаган адамыңызды чайга чакырасыз. Анын сыңарындай Allah Taala дагы өзүнүн үйүнө катарынан элдин баарын келе берүүсүн, кире берүүсүн каалабайт. Жараткан Allah Taala өзү сүйгөн, жакшы көргөн инсандардан мына ушундай bir чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол мүмкүнчүлүккө кирген инсандар бүгүн мына ажылык сапарына келип, умра сапарына келип, Allah Taalанын коногу болуп турабыз. Ушул жерде өткөргөн күндөрдө көп элибизге, жерибизге дуа кылалы. Анткенде биздин дуалар кабыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям al-hujjaj wal-ummar wafdullahi taala. Ажылар менен умрачылар Allah Taalанын коноктору, делегаттары. In da'awhum ajabahum. Эгер алар Аллахка дуа кылса, дуалары сөзсүз кабыл болот. Wa in istaghfarahu ghafara lahum. Allah'dan keçirim surası Allah Teala söz salardın günahlarını keçiret deydi. Oşandıktan dualar kabul bola turgan, günahları keçirile turgan, Allah Teala sıylap çakırgan, Allah'ka özgöçe olgan delegat siyahtı konukları olturaslar. Uşul jerde ötkөргөн күндөрдү köp dua menen көбүрөөк bir elibizge, jeribizge, ынтымакка, тынчтыкка, өнүгүүгө багыттаган балдарыңыздардын өмүрүнө, ыйманына bir köp dua кылсаңыздар, ушуга bir көбүрөөк аракет кылыңыздар. Саналуу күндөр калды, саналуу сааттар калды. Ömür mına uşunday, vakit uşunday, öz işin kılayt eken bul bizge jaksa jakbasa, kalasak, kalabasak. Oşanın üçün mına oşal emne, mına hazır az gana vakitler kaldı. İnşallah bir gün, 2 gün, kövrek ibadat menen, oşal meçitte dua menen ötkörgөнгө hareket kılыңızlar. Basa belgilep ayta turgan nerse mına oşal baldarыңыздардын imanına, kızlarыңыздардын namısına, жоолугуна, adebine, kulk münözüne, elibizin jerigibizin önügüsüne, mamleketin tınçlığına bir kövrek dua kılыңızlar. Antkeni bizdi keyde telefonun bu dinligi oygat albay atat. Bizdi keyde apağızın, atağızın tur degen oygat albay atat. Uykuga, başkaga mas bolup. Birok, bugün bir mamleketlerde bomba oygatıp atat. Bir mamleketlerde mına oşol oygonboy kalıp atat. Bombanın başkan tasirinden. Birok, size köz, tınç bolgon, aman bolgon bir mamlekette yaşap, oşol jaktan kelip olturabız. Allah Taala, "Wala in shakartum la azidannakum." Şükür kısaňar sözsüz köbeytem deyt. Oşol şükür keltirip, dagı oşol tınçlık, amandık, kövrek bolsun dep dua kılalı. Antkeni Ahmad ibn Hanbal degen uluu alim ötkön bul kişi aytat, jaratkandan 100 nerse surasam 99'un elime, jerime, mamleketime kılat elem deyt. Allah Taala tarabынан berilingen kaysıl duamnın kabul boluşun bilsem, oşol duanı elime, jerime bagışlayt elem deyt. Mına oşonduktan emne elibizge, jeribizge kövrek dua kılalı. Biz musulmanдар dayım bir-birimizge salam bергенде dagы Assalamu aleykum deybiz. Hazır mına o жерде Makkada daga ağı var, karası var, uzunu, kıskası, kanday gana adamdın emnesi köp, sortu köp. Birok oşoga karabasam bardığımız bir-birimizni karaganda tilin bilsek bilbesek Assalamu aleykum ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuhu dep Allah'ın tınçlığı olsun, amanlığı olsun dep bir-birimizge kalып aytatабыз. Elbette bu tınçlık nimatı en çok nimat bolgonduktan musulmandardın mına oşol emne en negizgi bul simbolu katары mına oşon bağlanıp bir-birimizge daim kaalaganda tesoluk kaalayım, ömür kaalayım debesem balkim tınçlık bolsun debesem ken tınçlık bul çoң nimat, tınçlık bar jerde iman bolot, tınçlık bar jerde namaz okulat, tınçlık bar jerde ilim alınat, tınçlık bar jerde adamlar uğul üyleyt, kız çıgarat, tınçlık bar jerde adam жашоо улантат, жашоо уланат. Ошондуктан урматтуу мусулман bir туугандар, аталар, апалар, сиздерге аманат мына ошол bir дуалар кабыл болуп турган жерлерде көбүрөөк bir эмне мына ошол
elibizge, жерибизге дуа кылыңыздар. Өзгөчө сиздердин умрага келишиңиздерге себеп болгон ошол балдарыңыздар, кыздарыңыздар, тууганыңыздар, мына ошолордун акысына көп-көп дуа кылыңыздар. Жалпы мына ошол өзгөчө сиздердин урматыңыздарга ушул улуу шаардын урматына Аллах Тааланын улуулугу менен жалбарып суранарбыз. Бизди көргөндөрдүн арасында ошол дуа кылып койгула, бизге да насип кылсын деп канчалаган инсандар каалоо тилек жазат. Жараткан Аллах Таала ошолордун дагы баарына иншалла ушул ыйык жерге келип ибадат кылганды насип кылсын. Ошолордун акырына дагы көп-көп дуа кылыңыздар.